am I gonna do with this snake on my neck? It looks great. Gledajte, mislim moram prvo čestiti od momcima, ovo je, da ne bude ono kao neki kliše, ali ovo je stvarno njihova pobjeda. Bojao sam se cijelo vrijeme da ne pocijenim ovu ekipu. Znate što je futsal? Futsal je, niti jedan rezultat ne možeš biti siguran do zadnje minute, on će vjerojatno tamo riskirati s igračem golmanom, bar u jednom dijelu utakmice, ako te ne krene, ako nešto njima uđe, uvijek se mogu stvari zakomplicirati. Mislim da smo danas dokazali da smo bolja ekipa od njih, nadam se da ćemo to i u Dubrovniku i dokazati. Što se tiče publike u Dubrovniku, ja u to uopće ne sumnjam, na Europsko prvenstvo su ljudi dolazili iz Konavala, iz Dubrovnika po 3-4 autobusa, tako da sam siguran da će se tražiti Kartavić. Marinović danas opet ekstra klasa. Pa dobro, Marinović, mene je bilo strah, ja sam rekao, sad je to možda zvučila pila naopako, ali gledajte, oni su organiziranija ekipa, iako ni to danas nije bilo, ali... In 500 meters, now right.